Loh. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sapi Lemu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe ditunggu atensinya. Dan selamat menikmati video dari channel Sapi Lemu. Kita akan lihat timbangannya ya, di timbangannya ya. Artinya kopinya, sapinya giras banget ya. Loh. Sapinya berdiri teman-teman. Loh. Nyeruduk ya. Loh. Waduh lah iki. Dene. Tambah hitam dia. Loh. Woi. Loh. Nendang motor teman-teman. Buset. Waduh. Pedot pisan. Malah pedot iki. Taline pedot teman-teman. Ngamuk teman-teman sapinya. Ditimbang malah ngamuk. Bablasan. Waduh, lah. Kok ngono ki piye iki? Waduh. Waduh. Dari tadi sapinya super birahi ya.